Dikgang tsa Botswana television tsa NAKO ya BOSUPA di gasa ka tlhamallo go tswa toropokgolo Gaborone Nake Joy Motibi a re simolle ka go leba ditlhogo. Tautona Masisi a re lefatshe leno le eme sentle go abelana maitemogelo a lone le a mangwe mo mahameng ya ditswammung. Bani ba Selebephikwe ba inakantse le mananeo a tlhabollang matshelo a tshwana tšhema ka bokete. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa VTM se ikgogetse morago mo go tshamekeng mo leaking e kgolwane mo setlheng se se tlang. Motswana o tshong kamogele amogela gape le Amantle Babili yo tla ranolang ka puo ya diatla. Mokwadi-mogolo wa lekgotla la International IDEA Dr. Kevin Kasazamora o phaketsa etetse kwa ofising ya ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa bokhutlong jwa pulosemmuso ya phuthego eo. Kwa phuthegong eo Tautona Masisi o ne a supa botlhokwa jwa yone mo go rotloetseng go golaganya batho le megopolo e ka atolosang tomagano le tirisano mmogo mo dintlheng tse di farologaneng. Dr. Zamora o ne a supa fa lemoga katlego ya lefatshe la Botswana mo go diriseng meamuso ya lone mo ditlhabollong le mo go tsamaiseng puso ya lone e teleditseng pele maitlamo a puso ya batho ka batho. Outside the usual academic documentation that is shared and that which IDEA is known for, this is a practical manifestation of in living those ideas and bringing the thought leaders in this sector together and to share these in a country that has every right to claim to be applying these. The more we can spread these skills, these values, these experiences, the better it will be, for we hope and expect others to borrow a leaf or two from it. And then a network developing out of this should result in deeper collaboration between those institutions, those persons, and countries that would have met in a platform such as this. That IDEA is a platform for countries like Botswana to tell their story. Yeah. You know, and to share the story of the things that you have been doing very well for the benefit of other countries, and that's what we do. This is not simply a one-off. Yes. That we turn this hopefully into a regular occurrence, bringing in new voices, new themes, because that's the only way, you know, the knowledge accumulates. Re sa le fo Tautona Masisi a re puso ya lefatshe leno e dirile molao o laolang gore madi a tswang mo moepong a dirisiwa jang mo ditlhabololong. Fa bua kwa phuthegong e simolotseng mosong ono ya puisano ya maemo a kwa godimo ka go tshwantshanya maitemogelo mo ditsamaisong ya dipoelo tsa ditswammu mo Aforika, Tautona Masisi o gateletse gore lefatshe la Botswana le ipaakantse go abelana maitemogelo a lone le mafatshe a mangwe go a thusa go tlhabologa go dirisiwa ditswammung. A re utlwe tsholofelo Tombali. Kwa puisanong ya maemo a kwa godimo e itebagantse le go amogela maitemogelo a go tsamaisa megamo a meepo le ditswammung, lefatshe leno la nna le sebaka sa go bolela polelo ya lone ya ka fa ditaemane di fetotseng lefatshe leno go tsweng mo go nneng lengwe le a neng a humenegile thata go na lengwe la itsholelo e itsetletseng. Go ne ga gatelelwa gore bontsi jwa maitemogelo a lefatshe leno ke mangwe a mafatshe a ka kwatabololang. As alluded to earlier, Botswana stands as an outlier to a fair portion of what has become a negative global narrative relating to the correlation between endowment with natural resources and the expected development dividend. Botswana stands ready to humbly offer its experience, as we shall at this conference, as one that illustrates that mineral resources, if well managed, have the potential to improve a nation's economic and social development trajectory. Tautona o ne a tlhalosa gape ka fa ditswammung di ka dirisiwang ka teng go rotloetsa ditlhabololo tsa sennaleruri. My government's dedication to utilizing legislation as a catalyst for local mineral processing and economic diversification showcases a forward-thinking approach to sustainable development. By prioritizing value addition locally and leveraging mineral wealth for broader economic transformation, Botswana continues to pave the way for inclusive growth and sustainable development. Seriti sa lefatshe leno sa go itsege jaaka mangwe a dirisang ditswammung go godisa itsholelo ya boele kgang ya mang. In the search
for an extractive sector model that complements and nourishes sustainable democratic development, Botswana should serve as an inspiration and hope. Botswana is renowned for its rich diamond mines and a shining example of how prudent management and good governance of mineral resources can transform a nation's economy and improve the quality of life for its citizens. Our commitment to transparency and sustainability in the mining sector has set a benchmark for many other countries, not only in Africa. Baemedi ba ne ba gotliwa go buisana ka gore ba ka dirisa jang ditswamong tsa bone tse di tshwanang le cobalt le lithium mo continenteng ka ditsela tse di rotloetsang go fokotsa manokonoko a tlang le go kgotlhelesega ga loapi. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Phuthego ya lekgotla la mafatshe la pereko la amogetse tshwetso ya go baakanya ditsamaiso tsa tiro ya batlhokomedi ba mo lapeng e duelwang le e sa duelweng. Se se buile ke tona wa tsa pereko le selegae mme Ana Mokgethi kwa phuthegong ya babegadikgang a tlhalosa fa e le kgatelopele mo lefatsheng leno ka seo se tla thusa go kaela ka fa go ka tokafadiwang seemo sa pereko sa batlhokomedi ba mo lapeng. Tsholofelo Tombale le Alten Kgwatalla ba rulagantse pego. The ILC approved a resolution on decent work and the care economy. Phuthego ya ILC ya amogetse tshwetso ka tiro e maleba ebile e tlotlomatsa itsholelo mme ya akaretse kopo ya gore mookamedi wa lekgotla la mafatshe la tsa pereko a rulaganye leano la tiro e e nang le boleng go remeletswe mo itsholelong le kopo ya madi. Count in future ILO program and budget proposals. The COVID-19 pandemic emphasized the importance of the care economy and shed light on gaps. Bolwetse jwa COVID-19 bo senotse botlhokwa jwa itsholelo e e tshetletseng go supa tlhaelo mo ditsamaisong le lotlhoko la dikitso le batho ba ba rutuntshitsweng sentle. Tlhaelo ya batlamedi ba botsogo ya tshwenya lefatshe ka bophara mme re tshwanetse ra rurufatsa fa go na le dithuto tse di maleba le gore re ka dira madi jang. To look at various specialized skills that we can provide and where we can earn some money. Modulasetilo wa ntlo ya dikgosi Kgosi Puso Gaborone a re ntlo ya dikgosi fela jaaka palamente e tla phatlaladiwa pele ga ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga. Kgosi Gaborone o ne a tlhalosa se kwa phuthegong ya babegadikgang a re utlwe Mpho ke leboge. Modulasetilo wa ntlo ya dikgosi Kgosi Puso Gaborone go tlhalositse fa marara ka go farologana ba tsweletse ka go thusa mo maphateng a farologaneng a puso ka go fa dikgakololo ka tsa ngwao le dikgwetlho tsa sešwa. Kgosi Gaborone o tlhalositse fa marara ba tshwere ka natla go tlhomamisa gore maikaelelo a puso a akaretsang go tsisa diphetogo a tshwanetse go nna konokono ya tsamaiso ya puso le bodiredi mo setšhabeng. Still gona mo dintlo ya dikgosi rules of procedure e bua ka motions di tshutiso tse di tsisiwang ke marara mo teng ga ntlo ya dikgosi. Ga o tsaya ditshutiso tse o boela go 85 gore ya re gore marara a ka bua eng tse leng in the interest of the tribes and tribal organizations tse ba di emetse gore marara a ka botsa dipotso mo sengwe le sengweng se se amang merafe le dikgaolo tse ba di emetse. Ka jalo se ba beng ba se bua e be le se leng gore is provided for in the ntlo ya dikgosi rules of procedure. Kgosi Gaborone o na gakolola marara a lefatshe leno gore ba ikgaphe mo sepolotiking mme o ne a ba kopa gore ba gakolole morafe go ya go tlhopha ka nako ya ditlhopho ka se e le tshwanelo ya bone le go tlotlomatsa puso ya batho ka batho. Go tswa ka goreng go tla tla eng pele ka mantswe a mangwe go ka tla dissolution of parliament pele ga the expiry of the 5 years o beilweng mo molao motheo. Ke tsaya ke re mo ngwageng wa ditlhopho wa 2024 le solofetse gore at any given day motlhagithi utona o ka phatlalatsa parlament ka tsatsi lone la phatlalatsang parlamente ka lone the dissolution of parliament. That will be the expiry of the term ya the current fourth ntlo ya dikgosi. Kgosi Gaborone o na tlhalosa fa marara ba tsweletse ka go nna le seabe mo melaong kakanyetso e ba e roletsweng ke palamente
go e tlodumela jaaka wa molao motheo. Mpho ke Leboge, Botswana Television, Gaborone. Fa re tswelela molaetso ga siwang mo lefatsheng leno wa go rotloetsa Batswana go inakanya le mananeo a ditlhabololo a tshwana la tšhema-tšhema, temoletlotlo le le lešwa la thualetlotlo a tsweletse ka go goroga kwa setšhabeng. Bani ba Selebe Phikwe ke bangwe ba ba tlileng mananeo ao. Mamuse Siska wa bega. Le go suga matlalo go teng gone ga wena o sa rua sa gago e le go phutha matlalo jaaka batho re ta re bua re latha re reng go na le goreng o ka ikopela lenaneo le gore wena o bo dira mo go teng waste management collection ke gore e be ile gore o na le se dirisiwa kante koloi jaanong e tsamaya mo merakeng mo e tsamaye go pa tsone di-toilet tse e ya go boloka leswele sentle gore metsi ka ha tlase ga lehatse a se ka kgotelesa. Diphetogo di a runya kwa kgaolong ya Bobirwa ka bomme bangwe ba tsene mo mephatong e lwantshang bogodu jwa leruo jo bo kokonetseng barui ba kako lebaka la dingwagangwaga. Mo nakong e fetileng borre ntse le bone fela ba ba nnang maloko a mephato e. A re utlwe dintlha ka maitemogelo a bone mo mephatong mo pegong ya Gakarabo Molusi. Go ramolelo ba ithutafatsa mo serameng sa mariga ba tsere dikgang ba ja mmogo ke tsamaiso ya mephato ya Bobirwa fa ba le mo kampeng ba dule letsholo. Go ya ka ngwao bokopano jo e ka bo ile borre fela ba sekaseka tiro ya bone le go tswa ka megopolo ya go itokafatsa. Mme setlhopha seno se hapegile ka se akareditse bomme. Go tlhotlhelediwa ke maikaelelo a go sireletsa leruo le leng motswedi wa itshetso mo morafeng wa gabo. Bomme ba bangwekile tlotlo le ke monokeng ba supa gore maikemisetso ga e ka bong. Mo Botswana ne go itse gore mme ga se connection ya mophato. Ne go itse ala gore mme mo mophato ka re ke ditaolo tsa bogotsi tsa sephiri. Mme ke re tso bona maleba. Re kopisitse kwa go Zimbabwe. Ka bo ke tsenya bomme ba le 3. Bomme ba rileng ba tsena gore ba itetse mophato ba ba re ba go ne re le 75 rile ba tsena bomme ba e re 100%. La go itala go apela go itse no go apa mme ke mana ya no ke rre a gone o kala mo ke rre kana yo ke mme yo mmogo le ba bangwe ba babedi ba supile bopelo kgale ba ema kgatlhano le dikakanyo tsa morafi tsa gore bomme ga bana bokgoni jwa go tsamaya mesepele melele bosigo le motshegare mo ditseleng tse di sa siamang le naga ba latile metlhala ya leruo le go ikemisetsa borai jwa go tshwara dirukutli. A gona tiro e ka mpalela ka re malo banyana hela ne re le ka hastombo ka gona le missing person ra bata motho motsegare ra bata irile tse le pota ka go go tenya sta go se lebile maseda na re ke tsa o thape ke be ke ba ko morago be ke thaita kana re nko irile ro go pele ba nna ke hantse ba kgaoga one by one ba boela morago ha ba re ba re sheba ithelo re na magadi ntsana ha gara go bona ke tsa mali jong span ke le na magadi ke le one ka go lemoga seabe le bokgoni jwa bomme mephato ya Bobirwa e supile botlhokwa jwa go akaretsa botlhe mowa wa go direla lefatshe le boithaopo mo go ka kgothatsang bomme ba bangwe le go sega tema e tla salwa morago ke dikokomane se ba se dirileng se tla gakologelwa mo ditsong go tsamaelana le diphetogo tsa lefatshe. Karabo Molusi, BTV News, Mabolwe Border Post. Fa santse di katlholo tsa batho ba ba utswang motlhaba di santse di le ko tlase bogodu jwa motlhaba ga se sengwe se se tlaema mo bogaufing se se tlhalositswe ke moakamela mapodisi a Thamaga Superintendent Moses Kwarare yo a reng ba tshwara ba direla molato ka mmetela ba utswa motlhaba ko motseng wa Thamaga le e mabapi a re utlwe o nkutlile Thamaga.
motho fa a lebile diofisi tsa sepodisi sa Thamaga o ka re ke go dirilwang ditena teng mekwakwa ya motlhaba o bonala gongwe le gongwe motlhaba o tsere mo segongwaneng sengwe sa batswakwa ba ba ineletseng go gonya melapo le go utswa motlhaba. Teraka e ke nngwe ya tse di mentsi e totometse le go bolela mo lefelong le e rwele motlhaba wa bogodu mme e gapilwe ke mapodisi. Utswa jana batho ba diteraka tse di tswang mo Gaborone tse di tswang mo Lethakeng le mo Molepole jalo jalo. Jalo tota kgang e kgangkgolo ke gore batho ba tsa kgotsa ba dira tiragalo ya go nna jalo go sena teta gore ba ka tsaya mothaba go nokeng yone kgotsa go nokeng tsone tse se sengwe molampelo ke gore ba o tsa ha didibeng tsa batho ba meraka kgotsa ba masimo onao ga ba nosa leruo la bone teng kgotsa ga ba gelela metsi a bone teng go a go nwa ko malapeng. Dikatlholo tse di kwa tlase tse mapodisi a di pegang magodu a o letsatsi le letsatsi go kaiwa e le kgodisa fela ka ba dira molato ba duela ka ponyo ya leitlho. A jaaka ba sia jana ba tsena mo ba disa tsela tse ngwe tse le gore gongwe rona dikolesana ga di kgone go tsamaya mo go tsone sentle ka tharini ya teng ya mothaba go tsena e le gore e na le dikhuti jalo jalo mme ala ba re ba tshwara ba charger ma 3,000 pula a e le gore tota ga ba tsidingalo ba le madi already ba kgona go duela le gone kgotsa ba duela morago ga nako e rileng mme a se salang ke gore ga dikoloi tse re sena go di tshwara re di ba mo ofising a re sena go ba tshwara re ba releasa tsone dikoloi tse sa bone ba boela gape go molapong. Go leka go laola seemo sa thotobolo ya motlhaba e setseng e ka ba mabati a diofisi tsa mapodisi a Thamaga Kwarare a re tharabollo ke go abela maphata a puso motlhaba o. Motlhaba o sela mo ofising ga o setse mo ofising jaana re na le maphata a le gore ba re kopa motlhaba nako le nako ba renovate go ba dirang teng jaaka ba sesole ba prisons ba ile gore ba kopa ka mokwano re tare ba neela. Mapodisi a re go fihla molao ga gamadiwa go itepatepanya le tshenyo e diragala mo melapong ke gone gongwe seemo sa bogodu jo bo ka laolesegang. Nkutlwe Thamaga, BTV News, Thamaga. tseo e ne le dikgang ka botlalo mo nakong ya bosupa tla ke di be khutlo gone fa ke tle ke rolelele kgaitsedi yake wa mogaka go se gongwe go bega ka tsa metshameko o mfa di bjetšherra tšale bogarra dumela Joey ke dumela gore wa tsoga rra ke a tsoga nirra tla ke go leboge Joey mme ke re dumela wetso jaaka sa tlhalositse o fano ke go se gongwe yo tla bonga gona le kgang tsa metshameko e le tsa Botswana tonight mme ka gore letlhe re tsena mo go tsona re simolole ka digogang kwa pele. Mokwadili mogolo wa lekgotla la Football Union of Botswana FUB Khosana Masaseng a re ba dumalane le lekgotla le lo ka metseng kgola dinao monogae la Botswana Football Association gore batshameki ba setlhopha sa setšhaba ba nne le dikontraka tse pedi e leng ya tlhokomelo ya batshameki le ya boitshwaro jwa bone fa ba le kwa setlhopheng sa setšhaba. Tumelano eo e dirilwe kwa phuthegong kgolo ya lekgotla la FUB a rutle go le gontsi ka kagiso molelekwa. Tumalano tse di ya go bereka thata go thabolola le go tokafatsa tirisano ya batshameki le lekgotla la Botswana Football Association ka nako ya fa ba bilediwa mo kampeng. Re tsentse standard contract for national team players gore yanong batshameki ba ta nna le tshiamelo ya gore ba saene kontraka e supang gore go sologetswe mo go bone le BFA itama gore ta diraeng e se ba direla. Go na le dikgang tse bogolo yang gone mo ya national team go na le dikgang tse di santseng di eme gompieno jaanong kontraka ke gone go hemela batshameki mo goreng lekgotla la BFA le tamega go diraeng for batshameki le bone batshameki ba tamega gore ba direng. E nngwe re e tsetsweng ke yone tumalano e ntšha ke mo re go bitsang code of conduct ya batshameki gore ha ba le mo setlhopheng sa bosetšhaba ba sologela gore ba ka itshwara yang ba dira jang ha bana le boikuelo ba bo tsenya jang. Mo go tse dingwe dinthakgolo tsa phuthego eo batshameki ba beile pele lekgotla la FUB dikgang dingwe gore ba di rarabolole. Ke gore re rulaganye gore re go bua le dithopa re ba etele re go ba tlhalosetsa dikgang dingwe tse di amang batshameki
ka gore go lebega go na le ka ga ba sa utlwaneng bo bone ka tsone. Ya bobedi ke gore na ra tsena mo tumalanong le ba CITF yaanong batshameki ba kopile gore go atolosa molaetsa ba batla gore re hitelle ko dithopeng ka bongwe gore batshameki bangwe ba ta ba potse dipotso ga ba ka tlhokang go tlhalosediwa teng. Ya boraro ke gore jaaka liki ta isimologa yana batshameki ba kopa gore ka gore bile go supagala ena le sponsor a re tokagatse bo dikatso tsa bo man of the match bo player of the season yalo le yalo gore le bone ba tabatie mokole go heta mo dikganyeng tsa kgaisano. Mme ya bone ke ya gore re bate methale yotlhe ya gore re ka tokagatsa yang seemo sa pereko. E re ka paka ya go kwadisa le gore ke sa batshameki e simolola kgwedi e tang e rogwa batshameki le dithopa ba gakolotswa go dira thulaganyo tse di maleba tse di ka berekelang bobedi jo go hema diemo tse di ka bayang bobedi jo ka fa mosing. Re gakolola thata batshameki ga mmogo le dithopa gore ga o setse ka 6 months o ka simolola dipuisano tsa go bata go ya ko teng kana go tswelelisa ga o leng teng o ba akanyetsa marulana pele gore re ka nako eo ha go bulelwa theko le thekiso o bo itse gore o mo tshiamelong ya gore o ka joina sethopa kana o ka tswela le sethopa se o nang le sone. So mathata a mantsi a re iphitlhelang re a bona ke gore dithopa di nna go itlhele motsotso wa bogelo e be ile ya ka ba kgaogana le batshameki kana ba bata batshameki ba bangwe. Lekgotla la FUB le tsweletse ka go emela tekatekano ya batshameki ga mmogo le ditshwanelo tsa bone mo maitekong a go tokafatsa seemo sa bone sa pereko le bahiri ba bone e leng dithopa. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Fa re tswelela mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa motshameko wa beach volleyball a Agisanang Kurwana a re lentswe setlhopha seo se reteletswe ke go iponela phatlha kwa metshamekong ya di-Olimpiki ba itumelela ka fa se tshamekileng ka teng. Kurwana o buile seo setlhopha se goroga go tswa kwa Morocco kwa se neng se tsene kgaisano ya Continental Beach Volleyball a rutlwe go le gontsi ka Kgomotso Sefako. Setlhopha sa Botswana se se agilweng ka bobedi jwa ga sekao Jack le George Chizwaniso se feditse kgaisano e maemong a bothano morago go latlhegelwa kgatlhanong la Aforika Borwa mo dikwatafinaleng. Setlhopha seo se kgonne go fenya metshameko ya sone yotlhe ya dithotshwana kgatlhanong le Cameroon, Kenya, Togo le Gambia. Kana ga o gakologela la sente malobane ntse re tswa ko di-All Africa Games le rone re tsa bronze medal competition e go ya re go tsweng ko bronze medaleng ole mahatshana ipankanya tota mo le gore gompieko ne le mahatsha different almost o thothi hela le gore le rona re itse gore go ntsi mo gona re bona re tawa re ngone re sa ipankanya go lekane but mme hela yone the name of Botswana was felt thata go competition even though re ne ra hela re le number 5 but how ka go kolola senta from our zone team ne le 3 from our zone number 2 inele ke number 2 inele Mozambique number 3 bena South Africa le re ke ne re ntsha mo di quarter finaleng and then number 4 bena Togo number 5 bena Botswana ka bona 3 teams from our zone di mo the top 5 of Africa go bontsha la re zone ya rona tota is one of the zone e le gore e thata tota bobedi jo bo boletse fa kgaisano eo e ne le mashetla. So given the time in rona ke tsa kere it wasn't enough for preparation because my heart's worth almost the top 4 teams and the qualified the world championship ne di ile go ikatisa konte as compared to rona ne re mo ga hela so bone they had more time go ibankanya gona le rona so that's why get competition at ne le dinga lot and then pool ya rona our group games. Yes, the teams were competitive. It's just that I never respect the other because some of the teams are some girls on. So the fact that a team Botswana ka bo gone hela be go ba frustrate go ba simola ba nna le tsholetse that's why bona go ile ga nna motho gore re kgone go win games rona so tsa group stage. Setlhopha seo se latlhegetswe ke motshameko le mongwe fela go kgaisanong eo se mo sa ba boletseng fa sta ba thusa go apele. Go bua nnete hela I'm happy about how ha ka re tshamekileng ka teng na le my partner re kgonne go gola ka gola le tournament la ka re coach a rona a na a advice a re la gore guys we have to break the ceiling ha ceiling e leng teng we try and break it so each and every competition I think we do that we break the ceiling each and every time mo re go ithutileng thata re fedile go tshamekela mo Piho. Game number 1 nearly a bit challenging because ne re tshwanetse ba to tshwara gore Piho e hokela kae bolo eng kae betsa yana nka e dira yana gore e ska wela ka khoteng ya re thutile go le gontsi
dikgetsano tseo tse nneng le ko Morocco go tswa Seetebosigo a le 12 go tsena a le 23 e ne e le tsone tsa bofelo go dirisiwa go iponela phata go metshameko ya Olimpiki tsa monongwaga. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Fa re tsena mo go tse di amang ligi e kgolwane ya motshameko wa dikgwele ya dinao, setlhopha sa ligi ya Botswana Premier sa VTM se ikgogetse morago mo bolokong jwa Botswana Premier League ntateng ya dikgwetlho tsa letlhoko la madi ga mmogo le didirisiwa a rutlwe Bame Lekoma. Setlhopha sa VTMSC se tsere tshwetso ya go emisa go tsaya karolo mo mererong ya tsa kgwele ya dinao, mme ka jalo setlhopha se tla se tseye karolo mo pakeng ya 2024-2025 ya Botswana Premier League. Go ya ka mookamedi wa setlhopha Vincent Mafuta, letlhoka la ditlamelo bogolo jang madi go bakile gore go nne bokete thata go tsaya karolo mo metshamekong ya maemo a ligi e kwa godimo ya Botswana Premier. The current atmosphere and dynamics of local seemo le selebego sa kgwele ya dinao mono gae se re supegeditse gore se re neng re leka go se aga se thata mo nakong eno go tsamaisa setlhopha mo liging ya Premier go tlhoka ditlamelo le ditshenyegelo tse di ka kgonwang ke ditlhopha tse di tsenang mo seatleng fela. Unfortunately, only a few clubs can afford that. Lentswe setlhopha se kgonne go fetsa mo maemong a barataro mo pakeng e sa tswang go fela ya ligi ba tsere tshwetso e go sireletsa seriti sa bone le sa kgwele ya dinao ga mmogo le go supa lerato la bone mo motshamekong. Football is known. Kgwele ya dinao e itsewe e le motshameko o montle, mme bontle bo ka seke bo bona ga go nang le tlhorontsho, mme bo ka bona ga go nang le tekatekano le tolamo mo melawaneng e e tsamaisang. About the rise of the underdog. E re lentswe setlhopha se santse se ise se phatlaladiwe go santse go emetse ba ba ka itshupang fa ba na le kgatlhego ya go se reka. Mo nakong eno VTM e tsweletse ka go buisana le batshameki le maloko a setlhopha go rarabolola isago ya bone. Ga re se re rekisa maemo a rona a ligi ya Premier, fela re eme jalo go tsena mo dipuisanong le ope fela yo ka kgatlhegelang go reka maemo ao. Status. Go ya pele VTM ba re ba ikaelela go bereke mo go tlhabololeng kgwele ya dinao go tswa kwa moding ka go bereka le bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase le go ba fa lefelo le le faphegileng la kgwele ya dinao. Ntle le dikgwetlho tse ba tsamaileng mo go tsone gone mme fela ba ithutile go le gontsi mo nakong ya bone go Botswana Premier League segolo jang itshireletso ya batshameki le tsa botsogo. Bame Lekoma, BTV Sport, Gaborone. Mo metshamekong e tsweletseng ya Hollywood Bets Kosafa, setlhopha sa Zimbabwe sa tswa go fenya sa Comoros ka nno e le nngwe go lefela mo motshamekong wa Group B. Nno ya ga Michael Tapera ya motshameko o tsamaile metsotso e le 53 e ne tse the Warriors dintlha tsotlhe tsa motshameko. Setlhopha sa Zimbabwe se tla thulana le sa Zambia ka Sontaga. A jaanong re bone matlhasedi a motshameko o. The space for the ball over the top. It's a good one. But men there to deny the crossing ability now. Men plays then the ball into the near post. Oh, it's a lovely chance. Beautifully brought home then by Zimbabwe. It's Tapera who sneaks in ahead of the defender and claps off what's been a great start to the second half for Zimbabwe. Well built and well constructed, and it was just on one side. And that flick. C'est passé, on a pris un but d'inattention. Mais après, bon, comment ça s'appelle Zimbabwe, c'est une grande équipe. Comment c'est une petite équipe? Vous avez vu l'arbitrage, comment ça s'est passé? Il a beaucoup avantagé le Zimbabwe que les Comores. Il y a eu un coup franc indirect et un autre coup franc du gardien qui a fait, comment ça s'appelle, qui a plongé. Et après, bon. Setlhopha sa Comoros se se botlana mo sa Zimbabwe mmeditšhe tsa motshwara diphala le tsone di re beile ka fa moseng la fa go ntse jalo re tla tswelela le kgaisano ga se bokhutlho jwa botshelo. Referee, I think that the referee omit many faults and it caused us we were disadvantaged in this game, and I think that even the goalkeeper he employed a lot of tactics to gain time. So I think that we are not satisfied, obviously, but we will not abandon. We will continue for the second match. It was a very good afternoon for us. I think the opposition gave us opportunity to change things. They
I think they also gave us a lot of respect. But overall, I think in terms of talent, we were better. We were so much better. We were so much organized. Re nnile le motshameko o montle. Comoros e re file phedisano ya mašetla segolobogolo mo karolong ya ntlha. Karolo ya bobedi re buile re le mašetla mme ra atlega. When we went into the break, we realized that these guys, they wanted to mark, and we gave them some wingers to mark them, and it worked for us. Meka hore lo dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight di duela ka tseleng se jalo wetso a re bo re kopane kgatijana ka nako ya bofera bongwe ja ka tla go dineela ka puo ya Seesemane mme ke re wetso tle sala sentle me le tswelele le ntse le tshwere mono mogolo wa gore change dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro re gatele pele ka gore lo tlheka seno se baka tle ke di bositse go jui a bo ya go gakolle ditlhogo gape jui ke a le boga go sego ke a le boga rights a re le betsone ditlhogo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re lefatshe leno le paakanyeditse go abelana maitemogelo a lone le a mangwe mo mogameng wa ditswalabong. Go bolela bontsi jwa bani ba Selebephiko ba inakantse le mananeo a tlhabolang matshelo a tshwana le tšhema le la thuo le tlotlo. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa VTM se ikgogetse morago mo go tshameke mo leking e kgolwane ya Botswana Premier mo pakeng e tlang. Tseno tsone dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa motsana wetso a re lebelletsa tepolopi. Betso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke Faith ke tshabile pela re simole ka go lebella setshwantsho sa loapi metseong se supang ga go bona la marumo dikgaolong tsa lefatshe leno ka bontsi ko ntleng ga Konghabe le Borwa go santseng go apogile teng mme ha re lebella mo letsatsing la botlhano gone re solofetse gore go bo go thibile ko dikgaolong tse di kole gare le bokone bothaba ka kgonagalo ya pula ya mesarasarane fa mo mafelong a mangwe gone re solofetse gore go bo go thibile ka bontlhabongwe mo maphakeleng gone re solofetse gore kgaolo tsa lefatshe leno ka bontsi go bo go ikutwatsa go le mololo ka selekanyo sa bohera bobedi ko Tshane bohera bongwe ko Veda lesome le bobedi ko Mahalape le ko Qadi fa mo tshokologong gone re solofetse go ikutwatsa go le tsididi ko Ganzi Kgalagadi borwa bothaba kgateng kweneng le gare le bokone bothaba ka selekanyo sa lesome le bosupa go eng ko masome a mabedi le motso fa ko Nghabe le Tšhobe gone re solofetse go ikutwatsa go le mololo ka selekanyo sa masome a mabedi le boraro go eng ko masome a mabedi le bothano ko borwa bothaba kgateng le kweneng ka mafelo a beke re solofetse go bo go thibile ka bonthabongwe mo tshokologong gone go ikutwatsa go le tsididi ka letsatsi la Matlhatso fa ka letsatsi la Tshipi gone re solofetse go ikutwatsa go le mololo Ganzi le Kgalagadi gone re solofetse go bo go thibile ka bontlhabong ka letsatsi la Matlhatso fa ka letsatsi la Tshipi gone re solofetse go bona le dibata tsa maru mo tshokologong le gone go ikutwatsa go le mololo Tšhobe le Nghabe le gone re solofetse go bo go thibile ka bontlhabongwe mme mo tshokologong ka letsatsi la Matlhatso go ikutwatsa go le mololo fa letsatsi la Tshipi gone re solofetse go ikutwatsa go le bothitho ko le gare le bokone bothaba re solofetse go bo go thibile ka bonthabongwe mme mo tshokologong ka letsatsi la Matlhatso go ikutwatsa go le tsididi fa ka letsatsi la Tshipi gone re solofetse go ikutwatsa go le mololo ke sone seo seemo sa loapi a nne boroko. Ladies and gentlemen, this expo